Banza urebe iyi foto, gireba uyitegereze. Gabriel Paulista, Diego Costa, urababona? Aba bagabo urabazi, ngaho reba n'iyi ngiyi. Gabriel Paulista, Diego Costa, Loria Koscielny, aba nabo urabibuka. Muri caje Gabriel Paulista yari ari mu ikipe ya Arsenal, Diego Costa ari mu ikipe ya Chelsea. Icyo gihe yambaraga nimero 19. So ubu ngubu ntabwo afite ekipe. So impamvu nagize ngo urebe aya mafoto, hari impamvu tujya kwinjira muri match y'ikipe ya Liverpool. Ngaho reba n'iyi foto, reba iyi foto kweri, reba mu maso, burya mufashe mu maso. Iyi ni defense y'ikipe ya Arsenal, kera yabonaga amakarita y'imituku. Noneho turaza kubihuza n'iyi defense y'ikipe ya Arsenal ifite uyu munsi Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba. So uyu munsi n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ndetse n'ikipe ya Liverpool. Impamvu nakweretse aya mafoto nuko hari buze kubaho imishamirano. Reba ahangaha bamwita Diego Costa, Gabriel Paulista, Petr Cech ndetse na Loria Koscielny. Aba bose murabibuka cyane mu ikipe ya Arsenal ndetse n'abandi bari mu ikipe ya Chelsea. Icyo gihe zari match zikomeye, barwana buri match, barwana bajya amakarita y'imituku, ba Santi Cazorla nyine bose. Ariko uyu munsi ubona ko ikipe ya Arsenal yishize mu mutuzo, ikina umupira aho gukina intambara. So reka twinjire kuri match y'ikipe ya Liverpool sasa. Reka twinjire kuri match y'ikipe ya Liverpool. Banza urebe iyi foto ya Gabriel Martinez ndetse na Virgil, yirebe. Noneho banza urebe iyi foto ya Ricardo Calafiori. Ngaho ongera urebe iyi foto ya Virgil ndetse na Gabriel Martinez, utibagiwe n'uyu muzamu Alisson Becker, ibyo bakoze muri match zatambutse. Okay, niba umaze kureba amafoto, kanda subscribe, reka twinjire mu kiganiro neza. Ese wari ubizi neza yuko uyu munsi aribwo ikipe ya Arsenal bukina ikipe ya Liverpool? Ese wari uzi neza yuko uyu munsi aribwo turi bumenye ikipe izatwara igikombe? Twinjire mu kiganiro. Ndababwiza ukuri ikipe ya Liverpool iraza kwirwaza. Liverpool iraza kwirwaza mwizamu bamwita David Raya, umutima wa defense ni Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba. Kuri nimero 2 Julian Timber, kuri nimero 3 ni Ricardo Calafiori. Hagati mu kibuga bamwita Martin Zubimendi, bamwita Declan Rice, Martin Odegaard, uruhande rumwe Eberechi Eze, urundi ruhande Noni Madueke, batakishije Victor Gyökeres. Iyo kipe tujye kuyihuza n'ingi nanone ngiye kukubwira. Mwizamu David Raya, umutima wa defense Gabriel Magalhaes, William Saliba. Kuri nimero 3 Ricardo Calafiori, kuri nimero 2 bamwita Ben White. Hagati mu kibuga bamwita Martin Zubimendi na Declan Rice, utibagiwe witwa Eberechi Eze. Uruhande rumwe Gabriel Martinelli, urundi Noni Madueke, batakishije Victor Gyökeres. Izo ni squad ebyiri zitandukanye. Ndashaka ngo umbwire ariyo squad nabaje kukubwira n'iyi ngi nakubwiye yindi iyikomeye ni iyihe, ku buryo wayihuza n'ikipe ya Liverpool. Urugero, reka twongere nyigusubiriremo. David Raya mwizamu, iyo ni ya mbere ngiye kukubwira. David Raya mwizamu, umutima wa defense Gabriel Magalhaes, William Saliba, Julian Timber, Ricardo Calafiori. Hagati mu kibuga Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard. Uruhande rumwe Eberechi Eze, urundi Noni Madueke, twatakisha witwa Victor Gyökeres. Iyo ni squad ya mbere. Squad ya kabiri uraza kumva umukino atashizemo, uraza no kumenya impamvu natamushyizemo, turaza no kubisobanura muri iki kiganiro. Squad ya kabiri David Raya mwizamu, umutima wa defense Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba. Kuri 2 Ben White, kuri 3 Ricardo Calafiori. Hagati mu kibuga Martin Zubimendi, Declan Rice na Eberechi Eze. Uruhande rumwe Gabriel Martinelli, urundi ruhande witwa Noni Madueke, batakishe Victor Gyökeres. Urumva ko iyi squad ya kabiri twashizemo Ben White, dukoramo Julian Timber, tugeze hagati mu kibuga Martin Odegaard tumukoramo, dushyiramo Eberechi Eze, no ku ruhande rw'ibumoso Eberechi Eze twamugaruye hagati mu kibuga, dushyiraho Gabriel Martinelli, ariko naho itandukanye n'iya mbere. Noneho urambwira ngo squad ya mbere nakubwiye bwa mbere ni iyi ngiyi nyine. Ubwo squad ya mbere irimo Julian Timber kuri nimero 2, hagati mu kibuga Martin Odegaard agakina inyuma y'umwataka, noneho kuri 11 hagakinaho witwa Eberechi Eze. N'iyi ngiyi ya kabiri
kuri kabiri Julian Timber twamukuyemo tugashyiramo Ben White, hagati mu kibuga tugakuramo Martin Odegaard tugashyiramo Eberechi Eze, noneho 11 tugashyiraho Gabriel Martinelli, noneho hakataka nyine Victor Gyökeres, ruhande rumwe rukanyuraho witwa Noni Madueke. Nyine urumva ko twagiye duhinduranya hagati ya Ben White na Julian Timber no kwa Martin Odegaard na Eberechi Eze, duhinduranya no kwa Gabriel Martinelli aho ngaho nyine kuri nimero 11. Ese ni iyihe squad wumva yagira icyo ifasha imbere y'ikipe ya Liverpool? Okay, tujya kuyinjiramo gutya. Bafana ba Arsenal mu nyuve, niba uri aha ngaha ukigeze kuri uyu munota, ukiri aha ngaha urimo kumva iki kiganiro tugiye kugirana, niba ufana ikipe ya Arsenal, guma aha ngaha reka tugane kuri ibi bintu. Ndakubwira impamvu iyi squad nayikubwiye. Dore nk'ubu wenda reka dufate nk'urugero kuri nimero 3 ufashe witwa Mo Salah, ni uri buze kubahura nande na Ricardo Calafiori. Nimero 11 bashaka kuza gucisha witwa Cody Gakpo. Cody Gakpo nawe ni umuholandi kandi mwene wabo kwa Julian Timber, sibyo? Noneho ugiye kureba nanone kwavuga uti hariya imbere ku ikipe ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, umukinyi ushobora ikipe ya Arsenal, ushobora ikipe ya Liverpool cyangwa ama ekipa akomeye mu ikipe ya Arsenal tumwita Gabriel Martinelli. cyane muri kumpira Gabriel Martinelli na Virgil van Dijk na Alisson Becker bigeze gukora amakosa akabatsindana igitego. Gabriel Martinelli, iyo foto ngire ngo urayireba, uyitegereza iyo foto, niba uyibuka neza Gabriel Martinelli versus witwa Virgil van Dijk and Alisson Becker. Kuri ya pace ya Martinelli yirukanka cyane, ubona ko ari we uri buze kugira gute gushobora ikipe ya Liverpool. Ariko nanone ukibaza ngo ko Eberechi Eze ari mwiza, kuki atakinara kwa Gabriel Martinelli? Ase ubundi ni ngombwa ko Eberechi Eze yabanza hanze, noneho Martin Odegaard akabanza mu kibuga biramutse bikunze, kuko yajyanye na equipe, Martin Odegaard yajyanye na equipe. Ubwo impamvu iyo squad nayigarutseho, ikintu kitari buze guhinduka ni umuzamu. Defense yo ni yayindi ntabwo iri buze guhinduka, kiretse dutunguye umutoza agahitamo uwitwa Lewis Skelly kuri nimero 3. Ariko ugereranyije n'izi match Arsenal ikina, ubona ko byibuze Mikel Arteta iyi sezo ashaka gukoresha witwa Ricardo Calafiori igihe ari muzima. Nubwo tumuziho ibintu by'imvune, ariko Ricardo Calafiori igihe ari muzima ndabona ko Mikel Arteta ari wazakoresha cyane muri iyi sezo. Ubwo rero reka twitege ko Ricardo Calafiori aza gukina kuri nimero 3. Muri defense ni Gabriel Magalhaes na William Saliba ntabwo bajya bahinduka. Kuri nimero 2 Ben White amaze igihe ari mu mvuno ukuntu afite ukuntu atameze, atari fit 100%. Mbona ko kuri Julian Timber ni mwiza mu kudefanda, Ben White akaba mwiza mu gufasha ikipe kwataka. Ubwo ntekereza ko uyu munsi ikipe ya Arsenal byibuze niba ishaka kugira ngo itsinde ikipe ya Liverpool, yo igomba kubanza ikugarira, kubanza ikadefanda, dore ko ari nawo umuco wayo, bakwanze kadefana noneho ikagira gute ikaza kwataka ikoresha imipira miremire. Dore ko Madueke yihuta, Martinelli yihuta na Victor Gyökeres barihuta. Ahubwo ikintu kiri buze gufasha ikipe ya Arsenal muri iyi match, uwitwa Mikel Arteta agomba kwemera kiyima Martin Odegaard, yemere yiyime Martin Odegaard, yiyime services ze, ahubwo ashyiremo Eberechi Eze aza gufasha ikipe kuba yagira gute yakina ku muvuduko uri hejuru. Niba Eberechi Eze yagufasha gutsinda amakufura, Digrans yagufasha gutsinda amakufura, akagufasha gutanga assist Eberechi Eze, bivuze yuko witwa Martin Odegaard mu gihe adafite Bukayo Saka, Martin Odegaard ntabwo aba mwiza, kandi Bukayo Saka ari mu mvune ntabwo hari kuri iyi match. Bivuze ko uwitwa Mikel Arteta agomba kwiyima services z'umusore witwa Martin Odegaard, kuko wenda ikindi kintu wenda ushobora kuba twarira, cyangwa se we akaza kubanzamo witwa Ethan Nwaneri umwanya wa Martin Odegaard, noneho Eberechi Eze na Martin Odegaard bakajya kuri bench. Noneho we umutoza bijyanye na tactique yo ku match ibuze kubigenda, yakoramo nka Eberechi Eze agahita agira gute, yakuramo nka Ethan Nwaneri agahita azana wenda uwitwa nka Martin Odegaard, noneho yakuramo witwa Martinelli agahita azana Eberechi Eze, noneho yakuramo witwa Noni Madueke agahita azana witwa kakana kitwa Baxi Doman. Ariko neza ko nimba twari tukiri inyuma muri defense, tuzi ko Julian Timber ari mwiza mu kudefend. So ikipe Arsenal kuri match ya Liverpool na Liverpool tuzi ifite ama transition y'icyo imipira miremire, aba ku muzamu ya Alisson Becker, kwa Mo Salah, nyine iyo partnership yabo. Ikintu nanone ikipe ya Liverpool kiribuze kuba cyayigora nuko
nuko nyine babakinnyi bayifasha gukina imipira miremire. Umuntu usigayemo wenyine ni umuzamu. Abandi Andre Robertson nawe uhari, Trent Alexander-Arnold nawe uhari. Ntekereza ko abo ngabo ni babandi bazanaga long passes. So kuri iyi match ya Liverpool ubwo twari tuvuze defense ya Gabriel na Saliba, gatatu Ricardo Calafiori. Tugeze kuri nimero 2 dusanga Ben White afite amazi minsi, afitemo akanuka, afitemo imvuno kuntu, bivuze yuko Ben White nta amahirwe menshi yuko ari buze kubanzamo. Bivuze ko kuri 2 araza gukina Julian Timber aze gupezanya no witwa Cody Gakpo. Hagati mu kibuga ni Martin Zubimendi taramenyera neza, ubona ko arimo kuvunisha Declan Rice ndetse agakina Declan Rice. Bamara gukina na gutyo ikibazo kigasigara kivuga ngo ni Ethan Nwaneri uri buze kubakina imbere, ese ni Martin Odegaard, ese ni Eberechi Eze? Ibyo byose tukabyibaza. So Arsenal ahangaha igomba kugira gute, igomba kureba igahitamo ikipe, uburyo ikipe ya Liverpool ikina. Arsenal igomba guhitamo babakinnyi bagomba gufasha ikipe kugira gute mu gihe yugarijwe, barimo kuyataka cyane, ikagira gute ikabanzayo ikarinda uburyo bwo kwinjizwa igitego, noneho ikaza kugishaka nyuma, dore ko ifite n'amahirwe yazanye umwataka ukomeye. Ntekereza ko uyu munsi itandukaniro raza kuba experience z'abakinnyi bagiye batandukanye. Experience ku ikipe Arsenal Bukayo Saka nawe uhari, Martin Odegaard arashidikanwaho. Umuntu hari mu ikipe Arsenal ndashobora kuba afasha hari imbere ugifite experience ni Martinelli na Declan Rice, bashobora kuba bagira gute bamenya ngo iyi match turayifata gute. Na n'uwitwa Noni Madueke nawe, ariko cyane experience z'abakinnyi kwa kundi ikipe ivuga iti ni wa umuntu tugenderayo duhe n'amakipe akomeye. Bukayo Saka nawe hari no wageragezaga ubwo buryo ikipe ikamutinya. So kukijanye n'ikipe Arsenal ni gutyo bimeze. Ikindi kintu ni wenda turi hagati mu kibuga, Martin Odegaard, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze, ntabwo turamenya ngo ninde urubuze kuba yakina aho hantu, ariko amahirwe menshi ngeranje n'ibyo umutoza agiye atangaza nuko yasabye yitwa Eberechi Eze kwisanzura agakina ibye, apana kuvuga ngo araza kwiyadapta. Ngomba kuza agakina ibyo yakinaga muri Crystal Palace, gukina kwa kundi yisanzura. Ikipe Arsenal ubona ko uyu munsi byibuze igomba kubagira gute, yakitwara gutyo. Ubwo rero hagati mu kibuga tugiye kuba twareba, twavuze ngo Arsenal n'ibitari ubanze mu yitwa Ethan Nwaneri igomba kwima service za Martin Odegaard, ikabanzamo Eberechi Eze kuri uriya mwanya. So ubwo ku mwanya hagati mu kibuga twabonye ko Eberechi Eze ari buze gukina hari inyuma. Niko twebwe tubyifuza hano ku Muhuro Sports nyine hano ku Muhuro Sports niko icyo tubyifuza, niyo mpamvu turimo kugenda tubiganiraho tureba umwanya ku mwanya. Ariko tugendeye kuko umukinnyi afata umukino, uburyo bamenyeranye, uburyo ikipe tempo y'umukino Martin Odegaard ashobora ko yaza kubaza kubanzamo, ariko nanone sintekereza yuko Martin Odegaard yabanzamo ngo akine iminota 90. So Eberechi azaza kubona umwanya wo gukina uhagije uyu munsi. Ahubwo ikibazo kikibaza ngo Ethan Nwaneri araza kuba ari he, ko nabonye arimo gufasha cyane hari hagati mu kibuga. Ubwo twebwe twafasha yuko Arsenal igomba kubagira gute, yabikora gutyo. Mu gihe yemeye gushyira Martin Odegaard igomba kwicaza Eberechi Eze, ahubwo ikaza kugira gute, ikaza gukuraho Martin Odegaard ikazana Eberechi Eze nko ku minota 65-70 gutyo. Ahubwo Arsenal ikaza kuba yakoramo witwa Martinelli izana Leandro Trossard, akaba ari gutyo bimeze. So aho ngo twagize gute, twahasoje kuri nimero 7 Noni Madueke. Bukayo Saka nawe uhari, ese Noni Madueke agize ikibazo cy'imvune ninde wakina uyu munsi? Ese bageze muri match akagira ikibazo cy'imvune akagibona ikarita, se nyine performance kaza itari hejuru cyane, Noni Madueke yasimburwa nande? Ese uyu muhungu witwa Max Doman ni mwiza ku ikipe ya Liverpool ku buryo aza kigaragaza? Igisubizo ni yego, kuko nimero 3 y'ikipe ya Liverpool uyu munsi araza gukinaho uwitwa Melosi Kirikezi yavuye mu ikipe ya FC Bournemouth, ariko ntabwo arafatisha mu ikipe ya Liverpool, ubona ko agihuzagurika. Ntabwo ari Melosi Kirikezi twari tuzi mu ikipe ya FC Bournemouth. Melosi Kirikezi na Noni Madueke baraza guhura kuri amacenga. Noni Madueke nativangira araza kugira gute, araza kumuhindukiza kenshi pe, araza kumuhindukiza. Ikindi kintu twareba, Noni Madueke twabonye yuko atitwaye neza, witwa Nogard arahari, uyu mwana Domani, Max Domani arahari, kandi Max Domani ubona ko bijanye
n'ikipe ya Liverpool uburyo ikinisha inuza abadefanseri b'ibigango Virgil na Nuza na Konate nabo ntago barahuza neza. Ubona ko ikipe Arsenal igomba kuba yaprofita cyane cyane kuri aba bana bagumana umupira, ikabashyiramo umwana wawe undi uze gucenga yinjira muri box, none bakaba bamukoreraho penalty. Icyo ngicyo nacyo tugomba kukitegura uyu munsi. Hashobora kuza kugaragaramo amapenalty agiye atandukanye, cyangwa se akaza kubonekamo amakarita y'imituku. Simvuze ngo ni amakarita angahe arahabwa abande, ariko iyi match y'uyu munsi y'ikipe ya Arsenal na Liverpool bijyanye n'uburyo sezo ishize byarangiye, bijyanye n'uburyo ikipe ya Liverpool yatwaye igikombe, bijyanye n'ikipe ya Arsenal uburyo ishaka kugira ngo ikipe ya Liverpool itaza kongera kuyikoroga muri iyi sezo. Arsenal aza kuza noneho yagize gute, yabishyizemo ibirenge yabyambitse inkweto nshyashya. So ikintu cyo kuza kwitega, turaza kwitega leadership witwa Gabriel Magalhaes, nubwo atambaye burasare ariko afite ukuntu ayobora defense. William Saliba ni umudefenseri utuje, akina atuje, mu gihe Gabriel ni umudefenseri nanone w'imbaraga. Mu gihe Ricardo Carafel nawe akunze gushyuha mu mutwe ukuntu, ubwo nawe araza gufashwa na Gabriel abe yamukinisha neza. Julian Timber ntekereza yuko umuntu witwa Cody Gakpo baraza gukina. Ikindi kintu twakwitega ku ikipe Arsenal ni ku mipira y'imiterekano. Ese ninde uri buze gutera koroneri z'ibumoso? Martin Odegaard mu gihe atabanjemo. Yari bizwi yuko Martin Odegaard azitera na Bukayo Saka, ariko bose birasa naho batari buze kugaragara muri uyu mukino. Okay, Martin Odegaard ashobora kuza kubanzamo cyangwa se nabanzemo, ariko arahari kuri match. Ariko se mu gihe adahari iminota bari buze kubona koroneri, Martin Odegaard adahari na Bukayo Saka adahari, ninde uri buze gutera koroneri zo ku ruhande rw'ibumoso? Ese baraza kuza hano ni Madueke? Byose reka tubitegereze tubirebe, turaza kureba uko biri buze kuba bimeze. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, icara kuri ekara urebe ibintu, witegereze iyi match, kuko iyi ni match isobanuye ikipe izatwara igikombe. Apana byo kujya kumbwira ngo za Man City zishakisha zande, Manchester United mwaraye ibyo yaraye ikoze, ikipe bayibye bagize gute. Gusa ikintu cyonzi cyo kabisa nuko iyi kipe ya Arsenal na Liverpool nizo kipe zirimo guhangana igikombe cya shampiyona. Ubu ngubu ikipe ya Arsenal nubwo irimo kureba Man City. So Man City iracyafite abakinnyi ntago baramenyerana, Batjani Renders nyine ubona ko Man City gihuzagurika kubarekora Kevin De Bruyne, ubona ko ba Rodrigo ntago barafata fitness neza, Haaland wapi, nyine ubona ko ikipe ya Man City ntago irafatisha neza ngo ihuze. Mu gihe ikipe ya Arsenal yo bamenyeranye, ikindi kandi bongeyemo n'imbaraga nshyashya, abakinnyi bashyashya. Arsenal yabaraga ikibazo cy'umwataka Victor Gyökeres, iriya match ya mbere ntabwo yatsinze kuri Manchester United, ariko match yakurikiye yatsinze ibitego 2 birimo na penalty. Uyu munsi turaza kumwitegaho ikipe ya Liverpool, wewe na Virgil na Konate nawe nabonye atari umuntu mwiza wo guhindukiza, bivuze yuko ikipe ya Arsenal nanone kakantu kavuga ka Eberechi Eze ucenga yinjira muri box byagorana umusore witwa Ibrahima Konate, kuko Ibrahima Konate ya imipira miremire kwa kundi ujya kumuhindukiza ngo mujye kuri press mwirukanka, Konate ntabyo ashoboye, haba na Virgil ntabyo ashoboye. Bo bakina umupira w'imbaraga, kugushyiraho igituza, kuko urabona ko ari abasore barebare kandi bashitse. Umwe ni umuholandi undi ni umufaransa, ariko ubona ko ikipe ya Liverpool defense yayo ikina neza, Virgil akina neza, ariko ubona yuko harimo ukuntu Konate niba ari stress zo kwerekeza mu kipe ya Real Madrid, kongera amasezerano bitarimo kuza neza. Liverpool nayo bikagira gute, ugasanga birimo kugira gute, birimo birayicanga ku kijyanye na, ariko iraza guhura n'ikipe ya Arsenal itarinjizwa. Arsenal ntabwo irinjizwa igitego muri iyi sezo niba nibuka neza. Arsenal ntabwo irinjizwa igitego, imaze kwinjiza ibitego 6, ifite amanota 6. Ngiye guhura n'ikipe ya Liverpool, nayo isa naho naragiye yinjizwamo ibitego ukuntu bakora FC Bournemouth ibitego bya Antoine Semenyo. So ikipe ya Liverpool umunsi iraza kwinjira muri iyi match byibuze yakaniye, ariko ikipe ya Arsenal iravuga iti wadutwaye igikombe bitunguranye, iyi sezo ntabwo ugomba kuba wagitwara. So twitega iki kuri match y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool? Ikintu cya mbere nakubwiye turi buze kwitega ni umukino uri buze kugaragaramo ibitego byinshi. Ni ibitego byinshi, ariko nanone ntabwo uri buze kugera ibitego 4 mu mukino, ntabwo biri burenga ibitego 4. Kuba 3-1 cyangwa se bikaba 2-2, kimwe nuko byaba ibitego 4-1 nyine aho ngaho hagati. Ibitego biraza kuba biri hasi ya 5, ariko biraza kuba ari ibitego byinshi. So icyo ni kintu cya mbere tugomba kwitega. Ikindi kintu cya kabiri tugomba kwitega, turaza kwitega
amakarita cyane n'ihangana rikomeye cyane mu kibuga, haba ku ruhande rw'abakinnyi bakina imbere ku ikipe Arsenal ndetse n'abakinnyi bakina inyuma ku ikipe ya Arsenal. Arsenal niyo kipe ifite defense nziza, ntekereza ko imeze neza mu gihugu cy'Ubwongereza. Arsenal niyo ifite niyo imaze gutsinda ibitego byinshi bya koroneri, ibitego 32, ukurikirwa n'ikipe ya Liverpool ngire ngo ni ibitego 20. So akaba ari gutyo bimeze. So uyu munsi Arsenal iraza kwitega ku mipira y'imiterekano, ariko twibuke neza yuko Arsenal ikeneye kugira ngo uyu munsi byibuze, kugira ngo ubwo Bukayo Saka adahari kandi tuzi neza ko Martin Odegaard akina neza, Bukayo Saka ahari, ntekereza ko bari kubanzamo undi mukinnyi utari Martin Odegaard. Niba badashaka kubanzamo Eberechieze kuko aribwo akiza muri ekipe atarafatisha neza, nta kibazo yabanza hanze bakashyiramo witwa Ethan Nwaneri kugira ngo bafashe Victor Gyökeres kubona imipira, kuko mubona yuko Martin Odegaard ntabwo azi gukinisha abataka. So ubwo match y'uyu munsi ni ibyo ngibyo tugomba kwitega. Tugomba kwitega wese Martin Odegaard aramutse abanjemo yashobora gukinisha Victor Gyökeres. Ese ninde uri buze guha imipira Victor Gyökeres kugira ngo atsinde igitego ku ikipe ya Liverpool? Ibyo byose nubihuzahuza ukabihuza, uraza gusanga byibuze Gabriel Martinelli bashobora kumubanzamo kugira ngo barabona ko ikipe ya Liverpool ifite imvune. Frimpong yaravunitse, Conor Bradley ntago ameze neza, nyine yarakize ariko ntago ameze neza. Nyine ubona ko Liverpool umunsi iraza kubigerageza buryo, kuko match baheruka gukina bakinisha Dominic Szoboszlai niwe wakinye kuri nimero 2, ariko ubona ko ntago byahuraga neza. So uyu munsi baraza kuba bagize gute, bahisemo abandi bakinnyi baje batandukanye. Liverpool umutoza amaze kubatangaza yuko abakinnyi be bose barahari, uwitwa Jeremy Frimpong ndetse n'abandi bagera muri 3 nibo bafite ikibazo cy'imvune, ariko ikipe Arsenal umusore witwa Gabriel Jesus, Kai Havertz ndetse na ba Fabio Vieira, ba Sambiro Konga, bo bose ntago bahari. Bukayo Saka ntaho hari, hamstring injury, azamara ibyumweru 4, azagaruka nyuma international break ngire ngo niba nibuka neza. Ubwo rero akaba ari gutyo bimeze. Ikindi kintu ngomba kuba nakwibutsa no ku ikipe Arsenal yatomboye muri Champions League tombora amakipe arimo Inter de Milan n'ikipe ya Bayern Munich, niyo makipe akomeye nakubwira, na Bayern Leverkusen, utibagiwe Atletico Club Bilbao n'akandi ga ekipe ntabwo ndimo kugakurura neza. Akaba rero ari gutyo bimeze ikipe Arsenal. Niba ufana ikipe Arsenal ukaba wageze kuri uyu munota tukiri kumwe, kanda like kuri iyi video, nurangiza nyandikira muri comment kubyo twaganiriyeho. Nk'umufana w'ikipe Arsenal uri kubona match iri buze kurangira gute? Ese ubona match iri buze kurangira gute? Ni bingahe? Andika muri comment umbwire uti ni 3-2 kimwe ku busa byande bya Liverpool, kugira ngo na match nirangira ikiganiro twongeye tukirebe muri comments, turebe ngo ninde wabikoze. Nibwo ndibuze kumenya abafana ba Arsenal muri hehe, muhagaze he. So kanda subscribe kandi kunzogera ukanda like kuri iyi video kugira ngo hatagira ibindi biganiro bizajya bigucika. Ciao, ndabakunda cyane. Thank you.